Turistička sezona je u punom jeku i Budva sija u svom najljepšem sjaju. Ono što ovog ljeta oduzima dah brojnim turistima je svakako veliki broj luksuznih plovila koje se nalaze u marini ispred starog grada Budve. Upravo je takva atraktivna jahta Lady Kristina, koja onima koji borave na njoj nudi osjećaj da ste na 7. nebu zbog komfora luksuza koji ćete dobiti na ovom moderno dizajniranom plovilu. Ipak, za visokopladežne klijente cijena od 6.000 eura za dan i nije pretjerana suma koju treba izdvojiti za zadovoljstvo koje možete da dobijete. Po prvi put u Budvanskoj marini boravi ovo skupo plovilo koji je dio zabavnog programa Miracle World, jedinstvenog u regionu. A šta sve nudi Miracle World svojim klijentima saznaćete u narednom prilogu. Pored jahti tu su i helikopteri, skupi automobili, pa ko voli neka izvoli. Od ovog ljeta po prvi put u našem regionu započeo je projekat Miracle World. Možete nam nešto kao menadžer da kažete više o ovom projektu i što zapravo uključuje sve? Pa Miracle World je jedan, da kažemo, najvećih entertainment ili zabavnih projekata u regionu. Započeo je, ajde, ne mogu da kažem sasvim slučajno, ali sa jednom ovako lepom namjerom da sve klijente i goste koji dolaze u Crnu Goru zabavi na jedan poseban i potpuno nov način. U stvari, to je projekat koji na jednom mjestu okuplja više potpuno različitih zabavnih sadržaja, preko čartera jahti do ekskluzivnog renta-kara, čak nekih helikoptera koje imamo u ponudi, uglavnom za naše klijente, pa ne znam, do Miracle Beacha, odnosno plaže u Ulcinju, uključujući onda i klub na Toplišu kao Miracle Lounge. U okviru svega toga imamo i nešto što se zove Miracle Travel kao agencija koja se u principu bavi pravljenjem programa za svakog klijenta ponaosob. Mi se prvo nalazimo na Lady Kristina, ekskluzivnoj jahti, koja je po prvi put ove godine u našoj marini, je li tako? Da, ovo je prva godina, prva sezona da radi, dovezli smo iz Dženove nešto početkom godine, kompletno je sredili i evo je na čarteru već nekoliko meseci. U principu, opet da kažem, okrenuti više našim klijentima koji dolaze uglavnom zbog apartmana na Zavali, ali se ljudi dosta interesuju. Iako je dosta velika i da kažemo ne baš tako jeftina, dosta interesanta imamo za nju. Ova jahta dnevno košta 6.000 eura, naravno, plus neki pripadajući troškovi, gorivo, catering i tome slično. U cijenu ulazi kompletna posada i da kažemo korišćenje broda, ono kako kažemo, od zore do sumraka. Za svo to vreme klijenti imaju neki dodatne sadržaje, imamo 2 jet skija koji su prilično atraktivni za vožnju. Imamo dobar tender koji uglavnom služi za vuču wakeboardera i evo baš smo juče imali neki zanimljiv čarter sa jednom finom porodicom gde je jedan od sinova pokazao nam je neki dobar vratolomije na wakeboardu. Znači dnevno pored 6.000 eura to još treba dodatni troškovi, je li tako? Pa da, u principu gorivo je najveći dodatni trošak i to je nešto što prosto ne možemo uklopiti u cenu čartera jer sam brod po sebi je jako skup u smislu kupovine, nabavke ovakvog plovila. I onda je cena napravljena tako da prosto uključuje samo rentu broda i posadu na brodu. Sve ostalo je neophodno dodatno platiti. S obzirom da se puno govori o svjetskoj ekonomskoj krizi, da li to važi za jahte? Pa možda u smislu prodaje jahti. Što se samog čartera tiče, ne mogu da kažem da smo nešto osetili. Postoji manjak posla, to je sigurno, ne onoliko koliko smo očekivali, opet što je dobro za sam posao, ali opet u poređenju sa prodajom mislim da idemo mnogo bolje nego oni. U okviru vašeg programa imate 4 jahte, zapravo 2 u Crnoj Gori i 2 u Hrvatskoj. Da, desilo se tako da smo na početku projekta odmah su 2 jahte ostale u Hrvatskoj i eto ih tamo rade. 2 jahte su nam ovde, mi smo trenutno na jednoj, druga je upravo otišla sa pumpe, toči gorivo i odlazi na vožnju. Tako da podelili smo nekako zaduženja. Ove 2 jahte ovde zaista imaju dosta angažmana. Možete nam otkriti ko su najčešće vaši klijenti? Da li su to stranci ili ima i domaći Crnogorac? Pa uglavnom su stranci, mislim, dolaze ljudi iz Srbije, iz regiona, iz regionalnih zemalja, dosta Rusa, naravno, što već, da kažemo, nekako je i standard za Crnogoru već nekoliko godina, ali se ne zaustavljamo na tome. Imamo neke Britance koji dođu tu i tamo, Francuze, ne postoji pravilo, iskreno. Najmanje ljudi iz same Crne Gore. Verovatno zato što im ovo ne predstavlja ništa novo. Odrasli su na moru ili su jako blizu, tako da uglavnom su klijenti van Crne Gore.
Možete li nam otkriti imena nekih poznatih ličnosti koji su iznajmljivali vašu jahtu? Voleo bih da mogu, ali ipak mora ostati poslovna tajna. Možete li malo nešto neke više podatke da dobijemo, da saznamo o vašoj ovoj jahti? Ovo je Azimut 85 Ultimate, prva u Ultimate seriji, da kažemo ovakav tip jahte, baš konkretno ovaj model je postavio standard za izgradnju brodova. Napravljen je malo uže od svih ostalih i ima tu neku prelepu liniju. Za ovaj brod, konkretno za Azimut 85, kažu da je klub na vodi, odnosno velika mala jahta. Videli ste koliko ima prostora unutra, koliko ima prostora napred na provi, koliko ima prostora na samom flybridge-u. Kao da je stvorena za čarter ili za neko ugodno porodično putovanje. Ovakvim brodom bez problema, preko Adriatike do Crne Gore, od Crne Gore do Italije, do Grčke, gde god poželite. Prosto zadovoljava kapacitete, da kažemo što se spavanja tiče, možemo smestiti 10 ljudi za spavanje, plus posada, ali sama njena izdrživost na moru, odnosno da kažemo ta neka samostalnost na moru je dozvoljava baš duga putovanja. Dobili smo korisne lijepe informacije, a ono što nas interesuje, pomenuli ste iznajmljivanje helikoptera. Kako vlada interesova? Pa, s obzirom da su helikopteri opet, da kažemo, okrenuti sve našim klijentima koji dolaze, koriste ih ljudi. Imali smo nekih par interesantnih ponuda i, ne znam, snimanja iz helikoptera i tome slično koji su korišćeni za potrebe nekih naših klijenata, ali prespituju se ljudi svakako. Nažalost, u Crnoj Gori ne postoji dovoljan broj heliporta koliko bismo mi volili da postoji i koji bismo mogli da iskoristimo kvalitetno. Vidjet ćemo dogodine, možda napravimo još neki novi. Pomenuli ste među ostalog i automobila, da li su to neka vozila posebne marke? Pa, to je jedan ovako jako atraktivan rentakar. Imamo par nekih Mustanga, Smart Brabuse koji su prelepi, jako brzi, potpuno atraktivni, bez krova, bez vrata. Imamo nekog Jaguara, par Mercedesa S klase, CLK, jako ekskluzivan rentakar. Nadamo se da ste uživali u kadrovima prelepe jahte. Ipak i na kraju, nikad se ne zna. Možda i vi jednog dana postanete vlasnik ovog skupog plovila na vodi, jer se snovi ostvaruju, što potvrđuje životna priča bivše modlisice, sadašnje supruge ruskog milijardera Sandre Meljičenko.